Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Kesorkar jila hadu menta kadang yaksad banyo wanra lentiral hajila Meghalaya. Ya gaba kesorkar MDA ka aiksai hakli riad bat bernihan. Bun ki pat ba ki persya ka way na ki kinhun jong ki tribe an nongnya trok ka jan ki Hillstrock Honor Association kalawan syakmat ban persya ya ka lentiral. Na kaliang kinong yalam senjuk kitrai kali ki penpau ban persya jur lada kesorkar kan wanra lenti hakli riad East Giant Hills District yaitu Presiden ka JHTOA ma biang shwa shla hakajinya kendu syakilat pathai kubor hasilong press club min haka arflai terik urimpang. Lada kesorkar kan wanra ya ka lentiral ha East Giant Hills District kan kta ya ka kamai kaji ya ki try muluk ki babu kali kit mar namar bakar rel ka kit daki hajar ton kat ba ki trok ki kit duna. Lada kesorkar kan wanra ya ka rel hajila Meghalaya kamut ki try babu trok habdi Martin John bat ki ba imjak po na ka ba kamai trok kamut kilayap lupa yathu uma biang shwa shila. Ngirong meneba kini gismen factory kidon kali lejong. Baru kena kali cement factory kidon la kali lejong kikit ya kali do cement jong ki na po factory ki la dispatch kono ke jaka baki kwa tela ga don kata la ka wan sisa kata ga lentiral tengi ngi haban persya jor namar wat ya mentaro ki kali jong ki susong ki do ki 6 wheelers 12 wheelers 14 wheelers ki susong ngimyo arban kit ita cement ne clinker namar ki factory la thet kali la dalade paniya itu mar la don lentiral kamut ka ki kalijong i barkhat ki hachu set ni hachu dinar jo nama ka kesuki ki kali lejong baka kinwan kit bat hagarel kamut kilong shortcut iki tengi ni layak lupa dinar no kalijong i kemudian kata lada apa menta kim alat ini ki lokal bangkit mau ki first preference kam ai ni kim ai ni tang di petam hadin ki kalijong ki lawan lay kata railway station lawan ka rail po Eastern Hills kamut ngilakot kata ka bay kenong rimbangi persya ya kini kalentiran kena iski bladek district government jongi kadang pan set up kowe ka lentira hante haja kiro ka railway station da ngiling seng ilaya lum laya pa lo meeting report ban sajor gini ka lentira Lemar boleh bagi persya ikle ada cukup dewan lentira sengi sete ngi gibubu gali ngi ba kamai jakpor ba sahaya ngasam rekam ban transportation jika kit ka ba kejing do nong ka bakrau namai ada cukup dewan negara kerel ke kit bit deki hajar ton dan ngi gibunya dikali ngi kit haga tang diagram harga kapasiti jom kali ni pinja dikata tayar arbosan ton dan ada cubuh dewan de lentiral kin kini kemar ke badan sengi sete kan kit mat sisir kit lalut tada kit tiga kali jongi tingi dang yok kan yok kamai dikata kata ngi persajor tersegaweru ngi kumpulong ke state jongi ke berit tam naloga state ba donopo India tu cubuh dewan de lentiral Jole se kadang wan ki dekha kena bar ki ba wan ach nong sa nge sengi ste ta ki dang nek ta da ngi pedial kum kita ki jadre ki ban mo ban ken mar ki stet kumbolong ta ngi dang dor stet ke ba long ba tiple kum don chu ki ba ki kini ki ba ach nong ki we ki chaka ki ban wat chisno jongi ta ga daw ngi kene ngi nei persya jor lada korban ka tre jubor ngin liang kesen ngim aila dengan jing persya bet hadu ke banda job liang kesen jami kita ada ngi tanya khot tanya wer lang baki NGO nagi perlok ki baju itre lang ke pot tentang kiseng halang mo ngin khut ke jing kersan ban kersan lang bat ngi kum gede ki isu bagi korban kerang bat ban wan ra sengi sete